Yo tatou talo. Ia malia upolo ngutu ma mafaufonga o matou loto i lau whaafafonga lo matou atua o lo matou papa ma lena te tongi ola ina i matou. Ameni. Whaonga ina le tusi sa whaitauina o le tusi a Paulo le kalesia i Filipi i lona mta upoe lua a le whai upoe lua. Wow, fia whaonga ina e whai ma Matua o le launga i le neitai au. I nā faaatoatoa mai ia e outou lo Olioli. I le gatasitasi o outou manatu ma le alofa tasi. I le loto gatasi ma le manatunatu i le mea tasi. I nā faaatoatoa mai ia e outou lo Olioli i le gatasitasi o outou manatu ma le alofa tasi. I le loto gatasi ma le manatunatu i le mea tasi. Manatu Autu o le Vailaaau le nei Olioli ma ia tasi ia Keriso. Olioli ma ia tasi ia Keriso. Joy and unity in Christ. Joy and unity in Christ. O le Vailaaau atoa le nei o lo whaonga ina ia le tusi whaitau aso le tusi a Paulo le kalesia i Filipi. E whaima tusi whaitau o aso taitasi mai lava i le aso se iao atu le asto nai. E whama e moe a whai o lo iain nisi o lo whaonga ina le tusi whaitau aso e muli ai tusi whaitau o le o aso taitasi. A whai a mata i le aso na whaitau e o atu le asto nai ua uma le tusi atoa Paulo i le kalesia i Filipi. E whamoe moe a whai o se whainga lea e ma whai o na whao ngā ina e whaitau ai a le tuspa ia i lea aso ma lea aso. Te wala lei lea me whai o na maua ai a awa onga whale nganga mo loso i fua ma lo wala. O tato wala i le neila rolangi. Au manatu e whao ngā ina le launga i le neitai au e. Au mai ai se wa inga wao te tele i le tusi lea Paulo i le kalesia i Filipi. Ma le whamoe moe ina ia o ane le taimi a matai ona whaitau ina le tangata le tusi lea Paulo i le kalesia i Filipi. A ua iaiso na manga wao te tele. Wa maua le manga ao te tele winga i le tusi. Ma mata foi o na malama pe ai sea na lai o na tusi le tusi. O ina foi ma fai o na maua mai ai ani awa onga taua mo oe lava ia o le tangata whaitau tuspa ia. O le whainga maasani ia Paulo o le ave o na tusi i au lotu. Te ngata o au lotu sa ia amataina i ana malanga wha missionary. O nisi foi o au lotu e le yo iai Paulo pe le fausia foi pe fatuina e Paulo. E lan tusi le kalesia i Roma. O lana tusi e lua na tusi na ave le kalesia i Korinito. Na tusi sa ave le kalesia i Galatia, ma lan tusi sa ave le kalesia i Efeso. Pena foi lama le tusi lea sa tatou whaitauina o lana tusi na ave le kalesia i Filipi. O tusi umanei sa tusi ai Paulo tusi e tofu lava le kalesia, ma le mafuanga na laio na tusi le apostolo. E le ngata o ni whawhita auli o lo whiangai ma le aulotu ma le kalesia o lo ave aia na whautuanga. A o lona whamalo si au foi e tusa ma le fisota inga aulotu ma le kalesia ma le atua
e ala ia Iesu Keriso. O le au lotu I Filipi o se au lotu sa faatu ina e Paulo I lana malanga fa misionare lona lua. Ta ia fea ai le nofoanga le tau o Filipi. Ia maamata ai le au lotu ma le kalesia I tono o le nuu leo Filipi. E il tonunga e tusi e Paulo le tusi lea I le kalesia I Filipi a lo fale pui ina Paulo I to tonu o Roma. A wana avea lana tusi lea I le kalesia I Filipi. Ma o lo ia il whaupunga Paulo o lo manino mai ai o lo wheangai ma puponga ma ona mawhatianga I le teimina tusi ai lana tusi le kalesia I Filipi. E mai Paulo, a whai foi e wha malingi ina lo toto I lunga o le taulanga. O le ofo ina atu lea o lo outou faatuatua o te oli ai. Tātou te oli faatasi foi ma outou umalava. O le mea lava lea, I outou oli ai. Tātou te oli foi faatasi maau. Fai upu ia lo manino ai e. Le ngata lo taua ai a le tūranga puaponga tia o le apostolo. A o iai tono le fai pui. A o le tū whawhea ngai o me lua. O se tangata o lo sai tia. I ona mawhatianga I tono le fai pui. A o lo ia mo moli ina se wheau. O se wheau o le oli ma le fia. Ma le loto le lei o lo ave ai ana whaupunga I le kalesia I Filipi. He mai ana upu a whaifo I e whamalingi ina lo toto I lunga o le taulanga. O le ofo ina atu leo lo outou faatuatua. O te oli ai, tātou te oli faatasi foi ma outou umalava. O le mea lava lea, I outou oli ai, tātou te oli foi faatasi mao. Lo whea ngai mpopua ngā, lo whea ngai mal whale pui ina. A o upo lo momoli I le kalesia I Filipi, o upo le whamalo si au. Upo le fia, upo le oli. Ina ia mawhai ai o na langona ina, e le kalesia I Filipi. E leto I lalo, le apostolo I ona popua ngā. Lo whamitala ina e tangata sua o le tuspa ia e whapeo le tusi lea Paulo I le kalesia I Filipi. O lo wha ingoa ina o le tusi o le oli. The letter of joy. The epistle of joy. O le tusi o lo wha lia ai le oli o le apostolo. O le tusi o lo sa ia le apostolo na langonga la loto. I le au lotu ma le kalesia I Filipi. Ono le whaalinga I le au lotu ma le kalesia I Filipi. O lo latou so tanga ma le atua e ala ia Iesu Keriso. Atono le mea foi leo wa wha upu ina ai le Manatu Autu o le vai aso nei oli ma ia tasi ia Keriso. Mai Paulo ile a matanga o whai upu ia sa tātou whaitauina. A whai e iei se wha mawhanawhana ia Keriso. A whai e iei se wha matala loto I le alofa. A whai e iei se mafuta faatasi I le anganga. A whai e iei se alofa muti vale ma se loto alofa. I nā faaatoatoa ma ia lo oli le gatasitasi o outou manatu ma le alofa e tasi I le loto gatasi ma le manatu I le mea e tasi. O ringa mai o le whamoe le apostolo mo le aulotu lea
i Filipi. Ina ia vea lo latou wola fe alofani, ma lo latou wola fe whaamawhanawhanai. Ma lo latou wola fe langolango mai. E whai maata o le oli kalesia ia Yesu Keriso. A whai e ola le au lotu lea i Filipi i le itu ai ngā ola na. O le ola ma futa faatasi, ma le ola fe whaamawhanawhanai o tangata. O ina e tupu ai lona oli. E ui lava o lo whale pui ina o ia. Tā ua iau whaupunga ia le apostolo. Mō so se kalesia. Ina ia lea vea. Le whiwhina wai o tangata ma le ese o manatu o tangata e whaima fōringa vaaya o se aulotu, po se kalesia, po se nu, po se whainga malo. Aia vealo latou teltonunga o le ola faatasi, ma le mafuta faatasi, ma le whaiwhai mea faatasi, e whai maata vaaya o le alofa, ma le anga le lei o le atua mo i latou. Nau ta inga leo le apostolo mo le aulotu ma le kalesia le i Filipi. Mai o le ute foile na o le tusia Paulo i le aulotu ma le kalesia. O lo manino mai o le whamoe moe lea o le apostolo. Ina ia vea lo lato wola fe alofani ma le ola fe wha mawhanawhanai. E atangia ai le alofa ma le anga le lei o le atua mo i lato. Nisi neo meta ua o lo ta ua e Paulo i lana tusi le kalesia i Filipi o lo manino mai ai le mafua anga. Nā lai ona ave Paulo le tusi le i le kalesia. Mua, o lana whawhetai i le au lotu lea. Ona o le au lotu sa soa soani a te ia i le tau a mata ina o le ngaluenga o le tala inga o le tala le lei. E mai upua Paulo i le au lotu i Filipi. Outou i loa foi Philippians. O le amatanga o le tala le lei. Ina ua aluatu na i Makedonia. E le aise kalesia na alofa mai ai i a te au i le mata upu o le foa i mai. Ma le talia o mea. Na o outou lava. A wā foi ao i te Salonia au. Na outou a vatu mea na o mativai. Ua atu tasi. Ma ua atu lua foi. Ono na winga o le foa ia le au lotu lea. I le ngaluenga tā lai a Paulo. A o whanga solo lana ngaluenga tā lai mai lea vaenga ma le vaenga. O tunu sa fea ia na whainga malanga. O se tasi leo au lotu. Au pito sili o na soaswani. I le ngaluenga tā lai a le apostolo. O upu whavivi ia ma upu whawhetai ia Paulo. I le au lotu ma le kalesia i Filipi. One o se au lotu e loto foai. Ma loto fia ngalu lue mo le ngaluenga tā lai o le tala le leia le atua e ala ia Yesu Keriso. O ia le Olioli se au lotu e alofa e pei o le au lotu i Filipi. E leo se au lotu mauoa, le au lotu i Filipi, ai o se au loto lo iailo na nganga alofa, o lo iailo na nganga fia soaswani, o iailo na nganga ina ia tupu tele le tala le leio le fao le tanga, a le atua e ala ia Yesu Keriso. E mai upu whamanuia a Paulo i le au lotu i Filipi, a o lo watua, e faaatoa e ia te outou mea umai mati tiva i outou. E tusa ma le whaulai o lona vi inga i a Keriso Yesu. A o lo watua e faaatoa e ia te outou mea umai mati tiva i outou. Tusa ma le whaulai o lona vi inga i a Keriso Yesu. E leo whamanuia Paulo i le au lotu lea
ini manuia o le tino nei. Ini oa mani tamau ainga, le ai. O lo mamoli e Paulo lana whamanuianga i lea o rotu lea. E tusa ma mea alofa o lea lofa tu noa o lea tua. E ala ia Yesu Keriso. Mafuanga lona lua na tusi ai Paulo i lea o lotu i Filipi. Ina ia lato wola ma le faatatoa i maliu ma le toe tu o Yesu Keriso. Neisi le whamoe o Paulo i le au lotu lea. Ina ia tangia Yesu Keriso i o lato wola. Ia aua nei muli i teita i ngā tangata o lo whaia o ngā se. Mai lea popo i ngā Paulo i le au lotu i Filipi. A o lo tātou nu moni, ua i le langi lea. O lo faatasi mai ai tātou i le whaola o le alio Yesu Keriso. Nga te li ua o tātou nei tino whatauwa. Ia whātatau i lona tino mamalu. E tusa male mana na te mawhai ai o na whātou i lalo ina mea uma i a te ia. E leo mea le olanga nei. A o mea o lo whātaritali i le lofa tu no le tua o whālia e ala ia Yesu Keriso. Mai Paulo o tātou no moni o i le langi lea. O alawa bea mwhai o na whai leo langa nei. E leo le wha moe leo le tangata Kerisiano o meo leo langa nei. Al wha moe o le tangata Kerisiano. Ina ia na maua le nu moni. Ina ia maua le ola tu mau faatasi malo tātou li o Yesu Keriso. Mai Paulo i le tāupu e tolu o le tusi le au lotu i Filipi o le toe manatu le nei o usoe ia outou oli i le alii. O ngā tonunga le mū leo le tusi a Paulo i le kalesia i Filipi. I ātangia i le o langa o le au lotu le i Filipi lo latou ola oli i le alii i mea latou te whai. Ia atangia i lo latou wāwhenga iai ma latou mafutanga o le vāo le tasi ma le isi ia i loa ai lo latou ola oli i le lii. Tā ua o le wheau lea. E le ina ia atangia se tamau a inga o ni tupe, o ni fale, o ni mea e tua iai o latou ola. Tā ua mea ia. Ai leo le fama mafa lea le apostolo i le kalesia i Filipi. O lana fama mafa ina ia atangia i le soifua ma le ola o tangata. Lo latou oli i le li. E i loa ia latou whamafutanga ma o latou sota inga. Mafuanga lon tolu na tusi ai Paulo i le au lotu i Filipi. Ina ia ola le au lotu i Filipi i le loto e tasi ma le nganga e tasi. Nā leo ngāo. O le taua o i lātou o itu tino le tino Keriso ai whea inai. Ma whe tau ai, ma whe fuli tu ai. Mele nā lai ona whaie. Paulo ia upu ia na mata ai le mta upu e lua ea sa tātou whaitau ina o le nei. A whaia iai se wha mawhana whana i a Keriso. A whaia iai se wha matala loto i le alofa. A whaia iai se mafuta faatasi le nganga. A whaia iai se alofa muti vale ma le loto alofa i nā faaatoatoa mai ia outou lo oli le gatasitasi o outou manatu. Ma le alofa e tasi. Ma le manatunatu i le mea e tasi. Manatu Paulo lava leo le mea e mawhai ona a tangia ai le ola se wha mawhana whana ai o tangata.
Pauale o le mea mawhai e ona I loa le whialo lofa ai o tangata. Pau foi leo le mawhai o na I loa ai le mafuta faatasi o tangata I le nganga. O le gatasitasi o latu manatu, ma le manatu I le mea tasi. Ao ina wheesese ai manatu. Ao foi ina fuli tua ai talitonunga o tangata. O na tupu leo le ai nai, ma le fina wai o tangata. Mene sa tupu le tato o tunu I sa moa ina umal whainga palota lea na umatu nei. Ma le tupu o le fuli tua ai o tangata, ma le fina wai o tangata. Matangai o se atunu e whapea ia o lato tangata. Ne ngata ina whetau wai, fina wai, a o lava ina whaina le soi fua saunga le mua tangata. Vai aso len te atu nei, Sau ta ua foi le surulu, vai asilente atu nei tonu Amerika na tangata vale ina ai e se tangata le lio Donald Trump o le tangata o suita uva o le I tu o le se tasi o whaenga o le whainga malo Amerika. E mafua mai ona o le whetau wai o langona ma mafaufaunga o tangata. Wa vea le whaatupu ina o mafaufaunga ma talitonunga sese. E fina wai ai tangata ma me whaatupu ai le loto tinga. Ma whaatupu ai ma le fia o leis tangata I leis tangata. Mai uai ina o I le tua ngā mawalunga lea. Ua fia fasioti e leisi tangata. Tupu mea ia I loutou soifua ma o tātou ola. E o lava I le whetau wai o tangata I nei mea o whanua Matua oi. Ao ina tupu mea ia e o ina awhaina le soifua ma le ola o tangata. Aisea, e anga ua le taita ina I le anganga o le atua le fofo ina o whawhita uli o tangata. A ua taita ina I o lato loto ma o lato anganga ua awha ina. Ona ua le aile atua faatasi mai lato. Paingo fia ia ona lui tau ina o tātou pea o ina I le mawhai le tangata ona tā fiofi ia le loto ti ngā. Mele na lai ona whai le upo le poto le whaupunga voi lea sili atu le tangata na te pūlea lo na loto nai lo le toa na te a ea le olo. Ao ina tau ave le loto ti ngā, ma tau ave le loto le lei ma le loto le anga o tātou whainga whilwhilinga I mea tātou te whaia. E au lava ina tātou lei loa ai le wawhea ngai o tangata. E mai Paulo le kalesia I Filipi. Le kalesia I Filipi e leo le tua I ngā ola na e tau ona ola ai le tangata e oli le li. A wae leo le tua I ngā ola na ola ai e su Keriso. E mai Paulo le au lotu I Filipi o Yesu Keriso foi o le sa winga faatasi ma le atua ai le manatu o ia o se mea maulon tūlanga tutusa ma le atua. Awa sa atu o ia lava e whai mona le winga o le polonga I lona whanau mai whapei o stangata. O iloa o ia I ona fōlinga whapei o stangata. Ua whamau lalo o ia I a te ia lava. Wana ana o ina maliu. O le maliu lava lea I le sa taulo.
Tauna ta inga o le apostolo mo le aulotu ma le kalesia I Filipi. Ina ia tangia I o lato wolanga. Ina ia tangia I lo lato vā whenga iai o le tasi ma le isi. Nei tua inga soifua na ola ai Keriso. Soifua o le loto maulalo. Soifua I le loto fe wha mangalo ai. Soifua I le alofa ma le anga le leo le tasi le isi. Ina ia tangia Keriso. Ila lato maftanga fale kalesia. Melo na fao lo atangia mai le mafua anga na tusi ai Paulo I le kalesia I Filipi. Ona o le nau o le apostolo ina ia mafana fanala na maftanga male au lotu lea. Ese lava ia upu e fao ngā le apostolo Paulo I le au lotu le Filipi mai le tele o au lotu sa tusi ai. E mai Paulo I le kalesia Filipi o te whawhetai atu I loo atua. Yo manatu uma I ate outou. E lea o noa lau whātonga male fia I au te talo uma mo outou uma lava. Ona o lo outou mafuta faatasi I la le tala le lei. Talo mai le urua I aso. Wo mai le aso nei. Ua te tau ona o manatu whapea I ate outou uma. A wā ua teu ina outou I lo loto. Ina wa tātou a wai faatasi mau I le alofa tūnoa. A o nono ati au. Ma outou atu e whamao nia le tale le lei. A wā ua sila fia le atua. Ua o matua nau I ate outou umalawa. I le alofa nau tai o Yesu Keriso. Upu ia Paulo na wha uma I na tusi le aulotu lea I Filipi. Oni upu o lo wha matala ai le mawhana whana o le mawhtanga le apostolo ma le aulotu ma le kalesia lea I Filipi. Tolu ni ao onga tā ua mai le ao te lenga lea sa o whamatalaina winga I le tusi a Paulo I le kalesia I Filipi. Tolu nai o onga tā ua mo tātou mua. E moni maloloto le Olioli I le mafuta faatasi I le anganga e tasi. E moni maloloto le Olioli I le mafuta faatasi I le anganga e tasi. Rau whamatala ina e luka le mena tupu I le aso Pentekoso. Ena ua mafuta faatasi. Tangata faatuatua I le loto e tasi male anganga e tasi. Mail whaamatalanga luka o na fio ifo leo le anganga pa ia I lunga I lato uma. Na fio ifo lea o le anganga o le atua I lunga ia I lato uma. Aisha. A wāua mafuta faatasi. Tangata uma I le loto e tasi. Male anganga e tasi. O le anganga o le fatalitali I le fio ifo le anganga pa ia I lunga o I latou. Ma o lea na mata inai le kalesia kerisiano. Na o tu sia il faisalamo ia le whamatala ina o le Israelu. O na whapea leo le whamatalanga ale whaisalamo. Se mea ina ale lei ma le matango fia lava. Pe ano nofo faatasi lava uso. O na ia faatusa ina lea I le sua au e tafe ifo pe ao ina whaau ina le ostaulanga. Pai mai o leu ua tafe mai lo na ulu. Ua ifo ila na ava. Ua mai lava I lona o futeli. Faatusa foi I le sau mai lunga o atu maunga. Ao ina tafe ifo I au vai maunga. O na tutupu ai leo manuia.
Tā ua o le mea le ola faatasi, ma le ola fealofani, se usonga, se ainga, se nuu, se aulotu, se whainga malo. Ai ao ina whetau wai tangata, ma fe fuli tu ai tangata, ona tutupu lo leo mea whaingata i leo langa. Ao onga lona rua e tupu le oli le ola faatasi i a Yesu Keriso. Tupu le oli i le ola faatasi i a Yesu Keriso. Ai Yesu lana ao onga i ona so, mana whao ngai na ile la au le vine. O au o le vine, ao la outou. O le tu mau ia te au, mau ia te ia, o ia lava e fua tele mai. A wae le ma whaia e outou o na whaia se mea tasi, pe a au le iai. So ta inga leo lo wha matala inai, e Yesu le tā ua, o la ngona e ma whaia na maua e te ngata whatua tua i le tua, e na o mafuta e ala ia Yesu Keriso. Ma Yesu i ona so, o le polo inga fou o te tu atuai i a te outou, ia fealo fani fo i outou. O le mele i loa ai e tangata uma o uso outou, pea fai tou te fealo fani. Na onga lona tolu, tau ana mōli mawina le oli a Yesu Keriso, pea tatu whea ngai malui tau o le tala le lei. No manino le lei tusi le a Paulo, i ne kale sia i Filipi. E leo se sio manga so longa le lei o lo iei Paulo ina ua avelan tusi. No le taimi o le whea ngai o le apostolo ma ona popo ngā. Ai o lo mo moli ai, langona o le oli, langona o le whawhetai, langona o le whaatupu langona, ma le whaatupu malosi, mo le aulotu, ma le kalesia. E leo mo moli na e Paulo a mea, whailo ai ni ona ti ngā, e a masona le fia ona o le whale pui ina o ia. Ina mo tusi Paulo i le kalesia i Roma, na ia mo moli na i le whaupunga e whapea. A wai le iso tātou e ola mo ia lava. E le oti foi se tasi mo ia lava, a wā whai tātou te ola mo le li. A whai e oti mo le li, o le nei pe ola pe oti tātou, o tangata lava o le li i tātou. Wa le mea lava lea, na maliwa e Keriso Matua e tū mai ai. Ma soi fuai, i na ia whaia o ia mali, i e oti, mai e ola. O alava whawhita uli tātou te whea ngai. Au ina oli le tangata Kerisiano, i a Yesu Keriso. E nate i loa foi ona whea ngai ma whawhita uli o le ola nei. A wai le tu lafo ina i tātou, e Yesu Keriso ina i tātou Matua oti. Mai whitalai ngā Yesu i ona so ina ua mo a wina atu i la ato e oe. Whaile tala lei. O te iate o tō fo i aso malava. E o lava i tulu inga o le lorangi. Pape nā fo i tātou. Le tu lafo ina i tātou e le atua. A wai mai pē Keriso i loto so i fua ma o tātou wola. Pē a tātou oli. Ia Yesu Keriso i aso uma. E o tātou tālo. Koe whetalai mai moi mātou o lau whanau, o lau kalesia. O ae tele lava i tu waso e luita wina ai o mātou ola.
Aua e whaamanatu mai ai mātou ina o mātou loa na ola oli ia te oi. Taimi umaolo mātou ola o taimi o solo lei, ma taimi e lui tawina ai mātou. Mai au mai ai ai mātou le mautinoa, e te le tu lafo ina i mātou. Au au mātou te talo e ala ia Jesu Keriso le li i malfaola. Amen.